Emasotsha lalikhulu nelishumi nesithupha aphothulile etifundweni tekuba ngulabacecesha lamanye emasotja ngemakhono lahlukahlukene ebusotsha. Lamasotja bekaceceshwa khona esikoleni semasotja eMbuluzi. Umphathi wemasotja General Mashilisane Fakudze uthi emasotja akakhuthalele kufundza njengoba kusikhali lesikhulu sekuphepha kwelive nekugcina kwawo umbutho wetekuvikela. Lawo umbutho ngaphandle kokuthi sibe nelwati angeke sibe namasosha, saba ngamasosha e-uniform nje singathi lutho. Nakufika nami la eminyakeni eminingi edlulile setha siphethe form 5 sicabanga ukuthi sifundzile komandani lobekakhona leso sikhathi wasibika afuna ukusiluleka ukuthi ngiyeba ngifundzile kepha lakithi lofundzile nowathi sibhala. Siyabonga ukuthi kulamakhosi lawa beqeqeshwa ama-instructors akaskile dance. Imisebenzi yemakhosi asifake emandla la ubona khona. Lo ngumphathi wetekucecesha khona kulombutho Brigadier General Elijah Shabang ubonge yena umkhuteli wempi ngekunika emasotja emathuba ukuthi atfole kwati ngekuvikela live. Lokhulumele bafundzi uthembisile ukuthi lokho labakufundzile batakwendlulisela kulamanye emasotja etinkambo. Umphathi wemasotja utsite bangulombutho batimisele kugcina live linekuthula ngaso sonke isikhathi. Lobika tindzabeni te-Channel eMaswati ngokuxolana indwandwe tithombe tiqhamuka ehhovisini letekuxhumanisa umbutho wetekuvikela kanye nesive. Ngawo-ke